Maintenant no mali bi gadro. Mais hebi godro depuis nebi ana famalu ay juwal gertono kami mali. He mali. Assalamu alaikum la famille haram fo on salminama o weltanama gonu ngadden émission men on do hara hande de mari acteur be actrice be waten présenter be wondube e o télé Jama TV hara no yen atto nodden hombo haray présenting American les boss grand américain. Assalamu alaikum. Yurama Jarama. hara kono nata abonné ben e partage be like ko Abonné ben taw ko min be nata American les boss wondo gollude Jama TV jeado leluma sagale Madina Afia woni kamen aray ko min nata abonné be fo wallahi be weltana ibe jarna ibe encourage kadi be burdu kadi partage gol haray ko num abonné ben habbortama en tant que American les boss abonné ben fendo ko be apportalam fendo me Mario question yaltudo ni haray ko don be watolan habborde haray kambe kadi be wawa jabade question ngon be wara commentaire. OK American les boss hara weltana jarama. Okay, merci beaucoup. Haray la famille ara hide noddude Monsieur Souleymana on hiwrama. Alaikum salam jamaatul muslimin wal muslimat minon hiriton innon aray men ari do ko télé Jama TV ko yon abono partageon like on ko men fulbe aray on fo menen inna yehe ko télé Jama TV abono non partageon bay surprise no are suma yo lani rek men yaada yemo e surprise watti graw invité be aray fo no ton ko plateau nya Merci. monsieur Tank an Souleymana arrota tank an Souleymana ko numarda ko wi abonné ben ko numaranda be ko tete be habboto be yabe abono be habbo min ko mi nata be yobe habbo ko surprise al mi nata be ko surprise suma yo lani tek su sum se iwama ko suma yere men adana be ko luttede fillere inshallah. OK merci. aray habore weltanama haray la famille hani en continuer haray do ande non bay ko gorko e debbo inna haray jillindirabe senen haray nodday Fatim Bobonkung Fatim ar présenta men golle maade. Assalamu alaikum. Araw hiwrama Hedon hiwrita he awa ɗum ɗo tum holli abonné ɓen awa haray ton kadi koko weli tu e ko foti wonder ton andirto non ni reedu ɗum no wiide ko 18h ni acce ton fi Allah ene laaɗo kono mbeɗen turi yon like yon partage yon abonno yon wallito men yo Jama julɓe honnum taw waɗana fulɓe Jama TV ko fi men en fof meɗen wona fulɗo wona soso wona maninka wona sénégalais fof ko fi fof faalaɗo o a faami ɓe wallitade enen kadi wallitoɗen ɓe goɗɗo sino walla rotante ma rendu a loota e ɓaawo ngon est ce que a faami donc Jama TV kaka men ko saɗi mon ko toolimo haray meɗen marani on surprise ji ɗuuɗuɗi ko taw hawjo no arde suma e on si juulama haray meɗen marani on to surprise ji on daaray ha welto ɗon déjà on sikkayna menen goy habbe ko woni arde ko saati kon no laati. OK o weltanama awa on jarama. OK merci beaucoup haray ɗon andi kadi en continue en fayi haray honto wonde yarde haray yahana kadi Fatoumata kadi onon kadi ɓaylani kadi ko actrice jo kadi jano mawɗo kadi Jama TV ko weli ko foti ɗum hajo Fatoumata. Assalamu alaikum. Don e jam martullahi meɗen e jam haray ɓe salmini naraɓe Jama TV ɓen fof mi weltaniɓe ɓe like ɓe partage onon taw ko honto immoro on taw e aduna Sénégal malla ko Gambie malla ko honto ko guinéɓe min komi Guinée min komi 100% Guinée on tawi Guinée Pita on tawi Pita timmi Madina ɓe timmi Madina hara koye ɓe timmi Madina noon kadi koyon abono partage o like on hara ɗon andi jomum kono ga haray mon ga hara koni woni golle mo e nder Jama TV ka koyo ngamo malla koyo min komin jour balo malla théâtre OK hara weltanama OK haray la famille hani en continue ɓayɗon andi no lutti babaro MD Mali on tawi Mali ɓe woni Mali goto gaynayi he MD. Assalamu alaikum waaw on hiwrama Azea sino salminama min gal mi salmiti ko présenter abonné. assalamu alaikum la famille mi wuro on fo lande siɗo jaam haray toujours haray hande kadi ɗo wonde MD Mali yo télé wiyteɗo Jama TV jorani ɗo e Dakar mo jorani Jama o fof kala mani communauté wonɗo pullo kala wonɗo haysi wona pullo kalama ni haray sokoli kala ko sokola wiye utude fi ka ko média ji Jama faamu sa yide Jama TV haray programme ji maɗi timmi. OK MD Mali ko woni golle ma e nder Jama TV ɗin gollani nder Jama TV
ko jugo théâtre jama on accitero ko jama on dara be partage kadi walla waɗugol jama interview waɗugol émission woni golla e nder télé Jama TV. Ok, Jama TV ko ni ko film waɗɗon programme malla ko question réponse malla ko honno ko tawte ɗon préparé ni Jama TV nini piji ɗumen préparani fi Jama TV e kadi fi abonné ɓe ɓen minen préparani ko ɗuuɗi ande sa wi a wola ya falte a famude par ce que ko yawo feggoto ko ñamo ɗeɗɗoto a famude toujours e Jama ɓe wattono yila moƴƴa ñande fini wetu o yoɓe sarde téléphone ji maɓɓe ɗi gaaɗi heewa ɓe soode connexion ko yoni a famude si ɓe tawi ɓe gasotako kadi ɓe yaa ɓe gaso moƴƴa par ce que ɓe jalle ha Jama o yiyata ɗakkude ɗum. Ok, MD Mali ko nuyinataɓe Mali ɓe ɓe Mali ɓen kadi ko wiyataɓe ko ɓe ara ɓe naata ɓe abonno o télé wiyetede Jama TV par ce que pourquoi MD Mali sukamo maɓɓe mo Mali on ara yalta toon o weeɓita programme ji kala ko yaltata e nder Jama on fof o holliray kadi télé toon. Ok, ara ɓe arata ɓe Mali ɓen fof kala hiwranoma kala mo Mali wonoɗa yiide hara la hiwrimo lando so moƴƴo men nani no Mali heeɓi gadoro ɓen heeɓi godoro depuis neeɓi ana famal ɗum ay juwal guirtoto kami Mali he Mali awa on nani hara MD Mali haray ko ɗo woni dernier mo wonɗen jonde interview hara o jarama. Merci beaucoup. Ok, haray la famille o yi acteur ɓe men actrice ɓe men wonɓe golde ko télé men Jama TV haray Jama TV wallahi billahi kala mo abonaki ɗon hara retardé ko weli mahi Mali